tato browsers la ia le la tato te tanuani double click ilonga o le browser o le Google Chrome ma le o ni sini o vaenga e te tato te tanga i malamalama i tusa ma whamai no le browser i le tūlea tamatau i le pitu ilonga ia vaenga i e to minimize store down wale actually tap minimize ia to set to ila la pepole to ila la fa fo ia fa ale to restore down ia fa ia ana fo ia ia fa pe fc to pay on fo le piki le x ia o lunga le o le to sale wa fa mai na le just le ala mafaila na po ina mai ile website le le pena te faila fai te manga o e whakapoko si ia no walua i le new tab ia na funa i e tai tono le na pepole te fia mai na pule whatu si te faila ia peo nai vaenga la ia tau le whamai na browser o nisi la i o browser isi tu sala i o le Microsoft Edge me whamai Microsoft e whaia te tanga i atu lei ia e vaenga le minimize restore down me close e whi tab opus tab for e whape tell mosisi la pepo i o le Firefox ia na whi te tanga i atu e whape na fo i le minimize ia le restore down me le close me le maximize le le minimize le maximize le le na te tu mai lalo te tu ilunga tu lalo tu ilunga ta pe fo i ona le close tu sole e se le browser ona ve tai ton se website te fia tu la ia le lunga le vaenga la le tau le address bar tu le afo le tua tu si le te fia asiasi nisi fo ina e tu ai na browser ni e te tu sa mai i foli na fo ia le tise le e close ai le maximize le maximize le luma minimize la ia male minimize ia tu la tu mo fo luma ia ma tapi fa fo sisi la pe te so tu si te fia asiasi ia si famtalina na o ta uva le o popular e te lala i tu ai na pe tata noi e pe o popular ai process i le tin fa ma tata ale ai au no ma applications ne le fa na e poli na ma se tu atu si te fa la na se se va la ma ni na fo